अहानबदा मरुओइबा पाउ स्टेट मनुंगदा थोकपा इरांगदगी हिंदोरक्तुना नेशनल सिक्योरिटी दा चाउना सिंगनरकदबा थौदोकसें मणिपुर की बॉर्डर दा मोहुम सादुन लेरे हैना AICC की प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गेना फोंदोक्रे कुकी खुलाई पाइबसिंगना ड्रोन सिजनदुना चथरकिबा बॉम्बे अटैक अदु थिगतपदा मतेंग पांगनबा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली की प्रोफेसर अमा मणिपुरदा थुनख्रे Governor Lakshman Prasad Acharyana Regional Institute of Medical Sciences RIMS asi Institute of National Importance ke status pibinaba Union Health Minister JP Nadda da taksinkhre Punna hingminabagi wakalon yaudriba makai Manipur da thokliba lana se loiban nairoi haina Agriculture Minister Thongam Biswajit na phongdorakle Kautuki Thodokta Laikidrabi Sirbala Misiga Mari Lainana Semkiba JSC na Chief Minister da Memorandum Petition Kray JSC ki demand sing thabakta onthotriba fawwa Laikidrabi ki hakchang lokiro haina JSC ki convener Ningthosam Hopilal na phungdarakle Amadi Kogi Kulai Paiba Singh attack ta Laikidrabi Sirbala gi machanupi di hojiksu mama leitri haiba khangdre Mama leitre haib ki pau karamna tamgani khanbada Sirbala gi mapuroiba ngangma phingo thumbangdana lehauge